bakunze ibiganiro cy'ijambo ry'umunsi, reka ndabaramutse bifurize umunsi mwiza w'amahirwe, umunsi mwiza wo kuroranirwa, umunsi mwiza wo kugera kure. Yesu abahezagire cyane, abahezagirane natwe muri no jambo ry'umunsi. Ndabashimiye ngene muhora mukurikirana ijambo ry'umunsi, mukarisangiza abandi, mukadusengera, mukadushigikira. Yesu abahezagire. Ndashaka kubabwira ibintu imigisha ndwi twasezeraniwe muri Kristo Yesu. Haleluya. Bene data, turabanyamugisha. Ndashaka kubwire ngo uri umunyamugisha. Nimba warakire Kristo Yesu, nimba Yesu ari mu buzima bwawe, uri umunyamugisha pe. Reka twumve rino jambo Pawulo yabwira Galatiya. Igice cya 3 umurongo wa 13. Kristo yaducunguye umuvumo w'ibyagezwe. Yacitse ikivume ku bwacu. Kristo yacitse ikivume ku bwawe. Nanje. Kuko handitswe ngo azoba vumwe umuntu wese amanitswe ku giti. Kugira ngo umugisha wa Abrahamu ushike ku banyamahanga. Ndakunda hano hano. Umugisha wa Abrahamu ushike ku banyamahanga. Uheshejwe na Yesu Kristo, kugira ngo kwizera kuturonkeja mwemu twasezeraniwe. Murazi yuko umugisha wa Abrahamu ari umugisha wanje. Kubera iki? Kubera Yesu. Kubera Yesu. Kugira ngo umugisha wa Abrahamu ushike ku banyamahanga, bawuheshejwe na Yesu Kristo, kugira ngo kwizera kuturonkeja mwemu twasezeraniwe. Reka tuge umugisha rero, imigisha ndwi Abrahamu Imana yamusezeraniye. Hari imigisha indwi Abrahamu Imana yamusezeraniye. Igice cya 12 mu gitabo cy'Itanguriro aravuga ngo uhoraho bari Abrahamu ati, va mu gihugu cyanyu no mu muryango wanyu no mu nzu yanyu, uje mu gihugu nzo kwereka. Bene data, natwe aho twavuye umunsi twakire Kristo Yesu, hari zo twavuyemo, hari aho twavuye, hari aho twagiye. Umurongo wa 2, naje zo guhindura. Iyo twakire Kristo Yesu, ubwoko bukomeye, zaguha umugisha. Izina ryawe ndarigira urangiranwa, n'abandi baze bagira umugisha ku bwawe. Abazoguhezagira nzobahezagira, abakanda zo kuvuma zo muvuma, kandi muri wewe niho imiryango yo mwisi zoherwa umugisha. Amen. Bavandimwe, twarahezagira imihezagiro yose muri Kristo Yesu mwami wacu. Reka tuvugane kuri bino migisha indwi Imana yasezeraniye Abrahamu, kandi nawe uri kurankurikirana ni gwawe. Kuko Pawulo yabwiye Abagalatiya, arababwira ngo Kristo yacitse ikivume ku bwacu, kugira ngo umugisha w'abanyamahanga ushike biciye muri Yesu mwana w'Imana. Ikintu cya mbere, umugisha wa mbere twasezeraniye, naje zo guhindura ubwoko bukomeye. Bene data, murazi ko Yesu yaje kuduhindura ubwoko bukomeye. Mu gitabo cya Petero wa mbere, igice cya 2 umurongo w'9, harabivuga neza. Haravuga ngo ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe, bukoranije kuba abami n'abaherezi muri ihanga ryera, abantu bashiriweho kuba inyegu yiharije, kugira ngo mukwize ishimwe igihe bahamagaye, ikabakura mu mwiza, ikabashikana mu muco wayo utangaje. Kera nta bantu mwarimo, ariko noneho muri abantu b'Imana. Kera ntimwari bwagirirwa imbabazi, ariko noneho mwarazigiriwe. Amen. Naje zo guhindura ubwoko bukomeye. Amen. Twahinduwe, wahinduwe ubwoko bukomeye. Amen. Wahinduwe wewe uri ubwoko bukomeye. Wabihinduwe nande? Na Kristo Yesu. Umugisha wa 2, zo guha umugisha. Bene data, turabanyamugisha. Turabanyamugisha. Amen. Umva, ugomba kwiyatura ku mugisha w'Imana, kuko uri umugisha biciye muri Kristo Yesu. Biciye muri Kristo Yesu, uri umugisha, warahezagiwe, imihezagiro yose yahantu umugisha muri Kristo Yesu. Uri umunyamugisha. Uri umunyamugisha. Zaguha umugisha. Umugisha n'umugabane wawe. Kubaho ugendera mu mugisha n'umugabane wawe. Amen. Uyu mugisha Abrahamu yarafise, twarawuhawe tubiheshejwe nande? Na Yesu Kristo mwami wacu. Umva, genda ni fieri yuko uri umunyamugisha. Hari umugisha w'Imana ku buzima bwawe. Ikintu cya 3, yaramubwiye ngo izina ryawe ndarigira urangiranwa. Bavandimwe, muri aya mageneration yacu hari abo Imana yagize amazina yabo urangiranwa. Izina ryawe nzorigira rurangiranwa. Amen. Hari abantu bafite amazina ya rurangiranwa. Hari abantu bafite amazina ya rurangiranwa. Sifa kwa Yesu. Hari abantu Imana yahaye amazina kuri nosi. Amen. Izina ryawe nzorigira rurangiranwa. Haleluya. Hari abantu bakoreye Imana muri ayo mageneration, muri kino kinyejana cyacu, amazina yabo atazigera yibagirana. Kubera iki? Hari ijambo Imana yavuze ko ngo izina ryawe ndarigire rurangiranwa. Amen. Izina ryawe ndarigire rurangiranwa. Hari abantu baguma bisuzugura, jewe ntacyo nzovamwo, jewe izina ryawe umwami yadusezera ko azorigira rurangiranwa. Ijambo umugisha wa 4 ngo nabandi baze bagira umugisha ku bwawe. Mukundwa, ndakwifurije kubera abandi umugisha. Abandi baze bagira umugisha ku bwawe uzobera isoko y'umugisha ku bandi.
abandi bazonezererwa umugisha wawe, abandi bazishimira umugisha wawe, naho ubwawe isoko y'umugisha kubw'abandi, abandi baze bagira umugisha kubwawe. Iri ni isezerano ryacu twebwe abo mu isezerano rishasha. Iri ni isezerano ryacu, iri ni isezerano Imana yabwiye Abrahamu, iramubwira ngo abandi baze bagira umugisha kubwawe, natwe uyu mugisha ni wacu biciye muri nde? Muri Kristo Yesu. Kugira ngo umugisha w'abanyamahanga wa Abrahamu ushike ku banyamahanga bawuheshejwe nande? Na Yesu Kristo. Abandi baze bagira umugisha kubwawe. Ndakwifurije kubera umugisha abandi, ndakwifurije kubera isoko umugisha ku bandi, abandi baze banezerwa umugisha wawe, abandi baze bagira umugisha kubwawe. Amen. Abandi baze bagira umugisha kubwawe. Hariho ijambo ryanditse mu gitabo cy'Abafilipi rivuga ngo igice cya 2 umurongo wa 4, kandi umuntu wese ntiyumvira ibyo gusa, ariko yiyumvira iby'abandi. Wiyumvira n'iby'abandi, abandi baze bagira umugisha kubwawe, wiyumvira abandi, abandi banezererwa kubwawe. Haleluya. Abandi baze bagira umugisha kubwawe. Igitabo cy'Imigani 11:24 aravuga ngo umwe atanga isabagire akarushiza kunguka, uwundi yikomera ko ibyo yarakwiye gutanga bikamukwegera mu bukene. Gutanga ni umugisha utangaje, ufasha abandi, gukirira abandi neza. Haleluya. Umutima urekura uzototahara, kandi uvomera abandi nawe azovomerwa. Ndakwifurije kuba umuntu avomera abandi, abandi baze bagira umugisha kubwawe. Bene data, nta kintu cyiza ko kubera abandi umugisha. Iri ni isezerano ryacu, kubera abandi umugisha. Ijambo rya 5, abazoguhezagira nzobahezagira. Haleluya. Abrahamu, abazoguhezagira nzobahezagira. Nawe uyu mugisha no wawe, abazoguhezagira nzobahezagira, abazoguhesha umugisha naje nzobahesha umugisha. Amen. Abazoguhezagira naje nzobahezagira. Bene data, ari gishobora guhezagira umuntu ukagenda ntumenye, ukagenda tukanavyibagira, ariko kubera kuba koze ico naho Imana ikakwibuka guheza umugisha. Kubera iki? Turi mu isezerano ry'umugisha yuko abazoguhezagira nzobahezagira. Ndakwifurije umugisha w'Imana. Umurongo ijambo rya 6 yaravuze ngo kandi uzokuvuma azobavuma. Hari abantu bagenda bavuma abandi. Umva ndakubwire, ntabwo tuvumika. Mu gitabo cyo guharura 23:8 haravuga ngo novumante ab'Imana itavumye. Uyu ni Balamu yaratumiwe kuja kuvuma Abisiraheli. Imana iramubwira ngo uvumate ab'Imana itavumye, no kwambika ibarate ab'Imana itambitse ibara. Uzokuvuma nawe azabavumwe, uzokuvuma nawe azobavuma. Umurongo w'indwi igice cy'indwi umugisha w'indwi yaramubwiye ngo kandi muri wowe niho imiryango yose izohereka umugisha. Bene data, ndakwifurije kuba isoko y'umugisha kubwa benshi, kubw'imiryango ya benshi. Haleluya, haleluya. Kandi muri wewe imiryango yo mwisi izohereka umugisha. Hari icyo Imana yashize muri wowe, hari ingabire Imana yaguhaye, iyo ngabire izobere imiryango umugisha. Haleluya. Kandi muri wowe niho imiryango yo mwisi izohereka umugisha. Ndakwifurije kubera isi umugisha wewe, isi uzoyibera umugisha, isi uzoyibera umugisha. Hari abantu basize amateka kuri ino si, isi bayibereye umugisha. Nawe ndakwifurije kuba umwe mu bantu bazosiga amateka, bazobere isi umugisha, bandi bazabagira umugisha kubwawe. Kandi muri wowe niho imiryango yo mwisi izohereka umugisha. Bene data, hari abantu, hari imiryango, hari ibihugu, hari uturere twagize umugisha kubera umuntu kanaka Imana yakoresheje. Mu gitondo nakurikiranye ijambo, hariho itegeko ryabaye muri Nigeria muri 1985. Baravuga ngo nta gikorane na kimwe kizosubira kuba, nta gikorane na kimwe kizosubira kuba. Umugabo Imana yari yarahaye umutwaro w'isi, umugabo witwa Idahosa. Haleluya. Arapfukama aravuga ngo Mana, guverinoma kwivuza ibi nawe ni kuvuze, nta biterane zose gukora, nta bikorane zose gukora mwana, nawe ni kuvuze. Haleluya. Mureke mabwire, ijwi rya guverinoma ryaravugurujwe kubera isengesho ry'umugabo umwe yahagaze. Hari abagabo basize amateka kuri nosi, hari abagabo babaye umugisha w'amahanga. Ndakwifurije kuba umugisha w'amahanga. Isi mu gihe utazoba kuri nosi, izina ryawe ntirikibagirane. Baza bavuga ngo hari umuntu wabaye kuri nosi, hari umuntu wabaye mu kino gihugu, hari umuntu wabayeho. Haleluya. Amahanga yagize umugisha kubwiwe. Ndakwifurije kuba umugisha w'amahanga, ndakwifurije kuba umugisha w'amahanga. Abandi baze bagira umugisha kubwawe, kandi uzokuvuma azobavumwe. Bene data, iyi migisha indwi Imana ya Abrahamu ni gwawe, ni gwanje. Iyi migisha ni yawe kandi ni yanje. Yesu aguha umugisha mwinshi. Umva, Pawulo yabwiye Abagalatiya ijambo ryiza nakunze, umurongo wa 14, kugira ngo umugisha wa Abrahamu ushike ku banyamahanga bawuheshejwe
na Yesu Kristo. Haleluya. Ibi bintu ndwi twarabironse biciye muri Kristo Yesu. Ni gwawe uri umunyamugisha. Haleluya. Yavuze ngo naje nzo guhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, izina ryawe ndayigire rurangiranwa. Haleluya. Abandi baze bagira umugisha kubwawe, abazoguhezagira nzobahezagira, abazokuvuma nzobavuma. Haleluya. Kandi muri wowe niho imiryango yo muri sizohera umugisha, abandi bazogira umugisha kubwawe. Reka ngusengere. Data, ndasengeye umuvandimwe muri kurankurikirana, umutahuze kuyimigisha Abrahamu wasezeranye ari wiwe nawe ari yacu twese. Haleluya. Ndamusengeye umukoreye igitangaza kivuga mu izina rya Yesu. Wavuze ngo n'abandi baze bagira umugisha kubwawe, kubwiwe, abandi baze bagira umugisha kubwiwe. Mana, uzomugira isoko y'umugisha kubwa benshi, uzomugira isoko y'umugisha kubwa benshi. Twararonse umugisha wa Abrahamu bishe muri Kristo Yesu. Kubwa Yesu turi abanyamugisha, turi ihanga ryera. Urakoze Mana kumugirira neza, urakoze kumugirira neza Mwana. Umuremere ishimwe, umuremere impundu mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu. Amen. Yesu abaho umugisha kandi abaheza umunsi mwiza w'ivyiza n'amahirwe.